Yo. Welcome back to TIA. This is Africa. And then my question I'm what the man said, can you shit on your boss desk? Ubetimi ane esi u boss ne desk so. You try home right ba. They will be amid bebrum. Yo, abeja for me mwakwaba. This is Africa, TIA. And the videos I ever show no the kind of. And near man was so be a issue abrofu wema issue before me. Said the last time no sa and I said to us. And the video the kind of any. So ba e bi mem ha ade ayesuru pa mmoa. Even say obi ko obi fie kra na krama wo ho a at times no ohu krama na na ho popo di se bi akrama nim nipa ne dada. Or so won nim me kan ade enko hwe bimra. Let's go, okay? Go to so abrofu mema medwene ho amenti ase na mitimi mi wo makoma mu minim se enya de ebesi wo Africa hada video me ba be yi video nipa abo mo hu gu ka mu ka no one enye se bi ahwehwe bi bo mo ho ban ana se ebi a kantan bi bo mo ho ban mo da mu hwe video ne mra Оба. Здравствуйте, все, кто заказывал сафари, кто заказывал такси на Дубровку. Я. Мы поедем, садись, Да? Поехали, Лола. Вот такое у нас сафари со львами, господа. Вот так она путешествует. Лола автомобилист, она любит кататься. Abeja for mama kwaba video ko hwe ya abrofo ma bo ma hu gu ka mu ena abo jata wo jata edu de imagine se bibini akọ wonde we hu jata kura mpokura no na se ohu abo bi ti se bia sakraman a mo friend fox a obegina ha na obedwane enso akwasi broni timi akotena se akotena ka mama jata africano aba ene abrofu di agro adeng abrofu adeng ene obi wo ha mo ya nyewu enye no nkwa ne ade omo yewu omo agro bi wo Spain na omo de nantwie na edi ade omo ye ne se omo twa kanko a na omo de nantwie na eden asi omaje hu nyina na nantwie si na nipa da sanyi ehura si ade ni na nantwie ndi agu no so yakọ esa video no so bra wahwe ore wahwe nkwasi asem se ya akwa kwasi asem se ya akwa wo wu nkwasi ewuo kwa wenya de bibini be wo wu nkwasi ewuo kwa enye se bi es radio eye nyansa ne yewo because you say prevention is better than cure enkwasi ade be kunye se de ye nkonkonko ye ye next video I drew so ye efa nsuo mo dware ho before ye obi aye pe nsuo mo dware pa ba ye nsuo mo na dware na ye de nyansa to ho ena obi a woni mu nsuo mu dware no enema bi wo ha wo ye nden kra onye yenko hebru ni bi nkwase asem a wadi yenko mra me on ba bia na bru ni dware eye dan mienu oni asi like a twin tower ena o ma ye pu ahye dan ni mienu ntem ewo wiem na ade fa ne se waba ye kurum ha enkura appetite no bi peja tai no de bo swimming pool mu wo so say pa
na glass ne pie na wo ba for ma be enya de me nua bibini be da wo de se mo sim bo ame ko hwe me nua bibini Ewo. Chill, relax. Boss, calm down. Enter one. Don't do anything. Oh, me nua bibini e ko hwe o hye live vest o hye live vest ene wato nsium still wo tietie mu se nsium de na ekọ wo hye live vest ene wato nsium still ko bibini ye tietie mu se nsium no de ye ekọ hwe ye de ye nkwa de emfa ni agro akwasi pro ni timi ye niam by heart bi kura wo dwene ho kura wo nti ase eze mu no be kura no adofo enko next video so video I drew so ye me obi a manage e ma dress no pay abi before ma dress no mo ye makeup sa efe pa mo de enko hwe bi I'm about to kill it. Okay. Now do the beat jazzy. Another banger. Hey, are you ready? I said, are you ready? Shake a bum bum, shake a bum bum, shake a bum bum, shake a bum bum, shake it. Woo! Gone in love with your booty bounce. Gone in love with your booty bounce. In love with your booty bounce. I'm in love with your booty bounce. I'm in love with your booty bounce. I'm in love with your booty bounce. In love with your booty bounce. I'm in love with your booty bounce. When I wear it, you weigh 1,000 pounds. abeja for on video kokohwe ye bibini ba wa dressing why ni makeup kama on makeup ne fe na ade ba ko wo makeup ne mu ne se bibini ba tena hwehwe nim so ye makeup a or the 3 hours na makeup ne nti so ne be ko ba bi around 10 a e wo so nya na no past 6 no dware na abo 7 na okotena ayi nanim a ahwehwe nim a or the 7 8 9 no aye makeup no enti emo 9:30 no awi ansa na mako program na obo ho mpem ma ne bo 8 na wonya ne de ne that day program mo ko me ame ma me akue bo aye baako we na me ne broni bi didi nkomo no ye no ka chem so on de wo hu ya bi before ye haw enti wa ye machine bi a eno atimi tena se na machine aye o makeup yen ko hwemra. We women take a long time to do our makeup every time we go out, so I invented this makeup assistance chair. The design is very human. When using it, we only need to sit on it, then activate the switch. So we can put on our makeup right away. Very easy to use. Na dia na akwa yayi na zeke ka we nko ade anengenenka ye niama idi kraye na because ono no de no ko ye kra ye fe no eteki no 3 hours na ne de wo ye anya fe de ene ze ne nko ba ya ma the whole day program no kra monko minu asade we de wo so kwosesa no ko isa machine we de fake entimi nya adwuma na wo trese be ye no abegwa for video I drew si oba ya bibi mamu ha sa kronfo bo ekobo kro no a o shemas de katana nim no akwa akobo kro no no ebi won so a se camera wo fie ho a o make sure so obe shecha na obe she bibi akatana nim se na be ya camera na nyede en capture no mo de o mienko he video ne mra. Now do the beat jazzy. Another banger. Hey, are you ready? Abegwa for mama kwaba akwasi broni atimi abu obi sto ani kobokro no okoye na okoto se CCTV camera wo ho no wanya adaje yi max no e de ato baabi ade no de akata nanim no ma obi ahu ato baabi ino gino no twa selfie oje ne so agon erade mama kuma wate mama kuma
na brofut mi di nkwase asem bi wa wodwe no ho kora wonya da wonti ase wanya ho ato ne bo ase e na oje ne swag on wono mu gina amu ye mienu obo akọ mu gina na wagina okre na wagina okre entu o mo ya krofo ana so bo ye agimefo mo de nsan ko video ni mra Shake a bum bum, shake a bum bum, shake a bum bum, shake it, shake it, shake it, shake it, shake. Woo! Got in love with your booty bounce. Got in love with your booty bounce. In love with your booty bounce. Got in love with your booty bounce. Got in love with your booty bounce. Got in love with your booty bounce. In love with your booty bounce. Got in love with your booty bounce. Say osre, amare nya osre. Ese video adrusi. Me nuanom ma na mo pese mo ye kokko no. Manya anu aduro simple cra de amamo. Very very simple cra. Aha mo nti ase on. Ye nuanom bi na mo bleaching, no mo bleaching asem na meka no. Mo de menko he video imra. Shake a bum bum, shake a bum bum, shake a bum bum, shake it. Woo! Got in love with Abeja for video kokko hwe. Eye yimi abako abrochiri. Wo US. Wa discover a new way faso de kokko. Enti fi na kro menu aba ma peso ye kokko. Ehu hia so be ha ho abetonku. Uhia de ba akopɛ. Eno an so be twa mansu ato. Se nsuo tope. Opa ba bia ho ye smuta. Oto hu se ya. Edo kwa kokudura ase ho a. Afi wo behwe na wo body ni nyina so awotre kama. Kokko na no aye no. Obukọ ba bia ro asa abeda no wachi no ato wachi. O no so to ho de wachi ba nkudura ase no wachi nyina aye se ko kama. Wi ano ada no mfim. No ada no mfim ha. I say kokko na process na nte hu hia sa afi obetonku bia na no so no obetimi de one day cry de hia no sensu no betache enya afi na abede be bosome be bebre betonku na afi wo boka na nku na bi okran so abewie na ansa chi nyina ye tuntum ni ayi ebe ya for me da masese na maka me ho me ya program yi haye plus GHCV the share some subscribe to my channel no na ma share se na be ya afoforo so be den ebitimi ahwe bi Madam Asimi, all subscribers, Mamakaba, my new subscribers. Yamin Shamu be brave, some of that support me. Momo, I kakra channel on Intimingo. Yankupon Shamu, that's an ever say, bye bye.